ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kipat runget jong kabalang Katolik hakasnong pahembir hak apu pratrik ukulaling kod arja apusau lepin kut no ek jing rakhe ek lingko jubilik siar bakabalang kelaya lenti lasan pau tilikisnam nado belabet yau sembai jinget hak nigasnong haus nam kandai spa nyapusau kabaha hapo ke jingpet jong kaparish nong po. Lasdang ya kini kejeng rakhi ya ke jubilik siar da kemas bakoj hak pormen step hak bo Father Roland Kharkrang ulalong kumukong san ban pinbenta ya ke niam ke rukam balai shimbenta de ki hajar ngut ki pat runget rengkat kejeng sakilang jong MDC ke nong po uba balajit rani u Father Lawrence Nongse u Reverend Father Charles Sangma u Reverend Father Felix Iban Klen ki sister bat kirang ba balang. Hak no pai sngi lepin buat segi program lek kemen bagi jingpun ku buram ki padar ki sister ki rang ba balang ki long kemi long kpa bagi ki ru temen ki belong Kristan ningkong hak ni ke snong. Pandakin pabiti. Pagkata ke san tinggang pa. Kalau ke san tinggang pa sisati. Mengakan mau apa ya ke sinong sadai mengakai sadai sesinga kri mentah sesana pahar. Mentah Pinaw sa napahan, kibili-kibili siyo, kinong sa tayo. Kibili sa napahan. Namamita kaya ka riyan do. Kasi napahan ka rin tingin ba rin? Hakapon mo, parang mudam-dam sa tayo. Hindi mo tayo kiyong riyan do. Natay sa tayo. Pwede pa kasi nang, tulong ijesen. Iwi sa mabalawan, kaya riyan big, kabut, kasut, nektay, berkot. Okay, ni ofisan ko ana wadang no. Like ko dai, kanang kitre ni na sudah lah. Kala puli kelas 3. Dan nisan ngarang bata karyam, kabasuk pidan pisang. So turun nang nisa nong kra sa paham. Dia sebut pinang tamban riam. Kamdei ba pisang pedang ba. Haka jemut ngajing em kecopi. Gilanang mentang di gilanang kibut jong kekam kejam berkot kemudian pendeng simpi mentapan krek katu badan krek katu kan ni tidak lah kan nek apa barang paham deh tu nang standar dan wah batum ta nang mud makan sibit tau nang dah mentara na yang sibit tu benang semui si kentin nak kasih ki jong polus siapa balang hak Filipi. Ada kali kalau berjadwal demi berkoin nak minta kabalang paham dia. Ya kani nak snows kam sigurne. Bau tahu balas dang ya kakam babha happy unsa pendep ya kah. Haban gabiang haduk isni jeng putra Yesus Kristus. Ya kani nak snows kam sigurne. Bauta ubalastan yaka kamba baha hapi usta pendap yaka usnang yalam yaki hadu bakan kena dapura hadu kena koi kita isni tunggu teraja sepolis katakan di jendua juni nak kebenta jampi kabalang paham dia bermentar kesini pada nyosno bau jisu ubri unung yang ubah keren ubah hikai dakabo ublei uladana kani kabalang senam jung balang senam paham bi hakani kaparis hadan bara atau pentai bara barang kabo kamu juga kita kabo biasa hukum yuksud usnam dah hukum ni dia diam kadang kebabut kena kalau kasanya bagi beri kau ubri kau muni babat kan kamu udon kabor panikai Ukraine ya kaji sejak kadang kabor namarkan ni kalam kamet jangan ya keban IT na kebenta jampi
namar kani kalong kakuri jong kasnam jonga jong ketutang matma babum cukut ya kaban pendi na kabanta jong pi bana kabanta ke babun na kabanta ke jema pikipo tulai ya kani ban kenma yang an Oh